Hai, is me sé hiúdi, ag sa sprelum rudí ura a óla magóní, fi rudí a úsiúmaid achan le. Inniu, be me ag fólam fwyn dói an na brian an car. Gotchigi. An rud a riaw sanithe, a gúla an ar thoras fáta, ag smuoinniu. Cés a dana Carranna ar an chead dó síos. Wel, tá cúpla duine a hána níos le cyncheap an char, agus a bhuiathe sin le Carol Benz go Carranna agan mar tá inniu. Chrúí sisin an motorwagen in art was a sé. Chrúí Benz, fréamhthbhail de char I gálar fetril, agus ba a bhain chéile bartha an chead duine a ronne turas a char ag tá se 66,000 ad le tse a muire. Ach, idú an car rá gasta ag dul ag 10,000 san nuair. Ach, naim lianna na dhé sin, in art na a chuig, hanna cean chead inneal a tar dhéanú na Carranna sa le tá nniuhan. A bhuiathe sin le Rudolf Diesel a chruthí an chead inneal dóchan in Vanna. Sin bhrí a tar a dóchan in Vanna, na an dó é le héir agus brásla a bhascúla na chéile le rud a thur a bhagadaí, agus ba é Diesel an chead duine le na léhéid a chruthú. Cé go raibh sé fáda le, dúsáid ahan chólaat Carranna an tuineoh ceanna ina gcuid Carranna, agus de réir a chéile an ag fios agus éhrú ar an char a gaithúna mblianta. Thás sé an car má ag gáil 10,000 san nuair, go dtí go ag inneal Diesel ar an ád. Inis tá Carranna Electra agus Carranna féin tromanna agan sa le atá inniuhan. De bhharil go dtí eile bheas agan an maithan seo. Sin é uam san nniu, go dtí cheadar eile slán go fáil.